3 декабрь эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген майыптардын майрамы. Майрамга карата Алтыннар зекет фонду да өз жардамын балдардан аяган жок. Энелер канчалык кыйналып турганы көздөрүнөн билинип турса да, балдарынын майрамдык кечесин көңүлдүү өткөрүп жатышты. Ал эми Хабиб мырза мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арнап чакан концерт уюштуруп берди. Жардам берип жатыптыр, демек жараткан жолун сүйөйүн. Sağımda özümde gülüm, ay 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 seni büktüm, altına özümde güttüm. Ağladı kalpağın giygen kezde, askası kök asmanga tiygen kezde. Мында иш-чарага салымын кошкон инсандар жок эмес. Атымды атабай эле кой, балдар ыраазы болсо, мен ыраазымын деп белектерди бизден берип жибергендер да болду. Мындан тышкары эл арасында жаңыдан ырлары менен таанылып келе жаткан ырчы алып баруучу Венера Пирматова да колунан келишинче балдардын көңүлүн көтөрүп белектерин тапшырды. Чакан концерттин аягында Алтыннар зекет фонду даярдаган балдарга керектүү памперс жана акчалай жардамдарын таратты. Очень рад сегодня это с вами встретиться, потому что это мусульманская страна, мы тоже мусульмане из Китая. А мусульманский знак это будет помогать друг другу, особенно малоимущество. Потому что у меня сила это тоже мало, поэтому я хотел это распространять, чтобы все это нормальный человек или богатый человек помогали бедных, чтобы. Спасибо. Наши цели уничтожить бедность, чтобы это помогали бедная семья, чтобы это все жили нормально. Бүгүн ушу Хабиб мырзаны себепкер кылып Алла таалам мени ушу көпүрө кылды окшойт ушу силер үчүн. Алганыңар буйрсун, балдарыңа Алла таалам шифа берсин. Көзүңөргө күч кубат берсин. Эч качан чөкпөгүл алтындар. Биз дайыма бирибизди колдойбуз. Бүгүн катнашкан персоналдан баштап силерге жана силерге да Алла разы болсун. Дай Аллах нам всем здоровья, дай нам всем добра, исцеления, терпения. О Аллах, помоги нашим деткам восстановиться в здоровье, помоги нашим мамам стать сильнее, мудрее, терпеливее. О Аллах, прошу за детей, прошу за всех, за весь наш джамаат. По воле Аллаха сделай так, чтобы наши дети выздоровели, мамы стали очень счастливыми, здоровыми. Аминь. Много чего хотела сказать, переволновалась. Аминь.